Nakwa banyo ay kajubab nakasorkar. Inoy kay haka state jongi kideki ay. Nang nomi kiniki nong sinchar badan buram jongi. Parang bakla kadai na kinoy kay. Kamegalia Government LP School Contractual Teachers Association kelapenlong ka jinya rally ha kasitarik unai lar arjar ar bala sedang na poro tawa bala penkut ha additional secretariat halor kapang bandawa thungkam biang eki hadin bala syaweng kam hausnam arhajar arpowei habai keren sekilat pathai khubor ubabu birbor yang tem ula penpau ka jing snusi bakum kinong hikai kisha be kum kimasi ki belang sharum shaneng bat ulaya thuru bakajing syaweng kam joka sorkar kadai bakim pas ya Kamegalia Teachers Eligibility Test MTET exam hendrai dan apreng kinong hikai balakut kerta thungkam kim yo shu ban tho lani yale ya kanik exam Man ki kam ni haban mi surok yang ila sabe kam nadu arjar arpoi Januari. Kajing be kam be kajing bakla jongi. Kade kajing bakla jong ke sorkar. Lathong yang ni Banikai ki government LP school, but upper primary school. Naduk jisnam arjar shipho tartar. Nilai kai shipho snam tam. Haki school ni haban ya lai saukanta batur sekendong sekensrot barok kawai. Ban penyo jingnang jing start yaki khun ki kti jong kari perkajai penriu. Hanrai manta habakap kasnam ka jongi nongsyo ban lai wat kam sawer him longsyo ngila cross saupau sanpau snam ngila trai chipau snam manta ki ong you are not qualified andala si thanks ni haba ngilai plus ni andala poi sibaje ki ong yang ni khilai no ngem don by siu siapi tengin lai si ai hadin si thanks ni chanong in lai don ki perno hikai jongi kibla khat no masun be kam ka sarkar kelon kensan te pilih ayu na kabantai ni no hikai bela khat no kadong na preng jongi perno hikai ka sarkar ka kwa bakin khat haka basdang license apor bengi kentu ong ba show me the way how I will help you kum tanakaliang jongi ngila percang ban kum bakiwai ki state apo ka ri ka be jongi kum napo Assam Tripura Delhi Jammu Kashmir Madhya Pradesh ngila pen I kum no lale ikinoi kai kontrak hadin bangil sot me di kita kinong kam usiam jongi IEL examen mantala arsnam ke examination ke jong u yangi ngikwa banyo no ka result manta ngikwa no banyo ka result manta kajing ekran kalaya kijing thol ki memorandum ki bangil sot met lata ki phau tali kana karpat hakmat jong siam but education minister badon buram jongi smobha perkhat no ya kakam ke jing ke jongi nidon lagi yang jing kisam nidon lagi kan kun kiti nidon lagi jong jing kumba ma pi mat jing nilatur ya ka khlau ya ka tap ham khen nagabanta kanu tang ban yo jing start ki kna school hadin bangila trai lakut kasnam jongi ibe na yang kajing bakla kajing be kam de ke jongi kadai jong ka sarkar ke NCT norms hapo ka jala jongi la wan nadu usnam arjar chipau hadin khandai snam ha arjar khandai kidang penlong MTET bon na pren jongi fail ka MTET namar milap teman ngimlong siu kasnam tang namar itai MTET balai kenta labe kam no yang agapor batung yang ikam don ka MTET kadang tang 45% but dia lihat ngila complete kita barok temanta ka sarkar kali yang ikum ni nakwa banyo ay kajubab nakasorkar inoy kay haka state jongi kideki ay nang nomi kiniki nong sinchar badan buram jongi parang bakla kadai na kinoy kay